Kublaya pi barok ki parlo parjor sajisen ka ples ngobai pi syakan ni ka channel te hakan ni ka video ka bamanta ngakwa ban ra biang ya pi ki parlok kaptam ya ki to ki parlok ki ba cukursan na ka por hakan ni ka video ha ba kum kini ki jaj video ki ba cuai ka bor pan kersan bat pas ngotunat bat harakat ke jing yok bantoy ke jongki da ka jing kerpat rit ke jonga ngakwa ban wan ra biang ya pi ya kum kini ki jaj jingka kana ha ka ba ya dai bat ka rukom pen kela ya ka English ka kasi kena bangit ngotuk pha mo namar gila ban ngidon kam ban tip ro ya ka kten English kumba kiwei ki tip ya ka kten jongi da ka ba persang bat le ya kanu ka ba sngotunat ka ba ajing mentoy yangi te menta ngan pen i biang ya pi siapang ki kato kan ni ki jing hikai ki ba kumno ban pen kela ya ki kasi da ka ba suk haka ktin English bat harakat ka English haka ktin kasi te tok kelam muslim pila ban pai ro ya kan ni kenang ba pindio bat jing mentoy sibon wat la pi dai ki fan jong kan ni ka YouTube channel ro te pila ban pai kenang ba pin skau tho sai pha ya ka te tongen pai na banta haka ktin kasi ngi chu sai ong pha yakini ki kten ka ba ong kum ne uladon haka por ka ba biang henry la dangi pen kelapat saka English kalong kum ne da ka ba suk bangi kan mau bat da ka ba persang ro kalong kum ne he was in time kamut uladon haka por ka ba biang he was in time te nang ta kanepat kalong haka kten kasi kalong ka bangi chu sai pha ban ong kalong ka por ka ba ngau tunat kanlong kapor kabas ngau tunat haka kten English la dangi pen kela ya kini it will be a nice time it will be a nice time te nang tangin yok biang ya ki kten ki bangi chu sai ba ban kren kalong kum ne haka kten kasi kandon ka jing yalang ladang ipen kela ya ka syakatin pareng kalong kum ne there will be a meeting there will be a meeting te nang ta haka kten kasi ngin ong kindon hang to la shai ladang ipen kela syakatin English kalong kum ne they will be there tomorrow they will be there tomorrow te nang ta haka kten kasi ngin ong kum ne unlong ulok jongpi tadangi pen kelapat haka kten English kan long kum ne he will be your friend he will be your friend te tangka to swa parlok ngin ya pen kun swa hang ne te ngakat pat epi la depis ngau tunat pan baik bat ya jeng metoy kum kini ki jaj video te I like pat subscribe te nakta ngin ya kenduk pat ka wai pat ka video te tangkata ko play sibon ni pi baro